Ya. Sedikit iring dijak ngidar caru ke kiri memprasawiya kadiasa punika. Bakte-bakte sami sangat cucuk sami bakte nika. Napa nika daler. Nah makin danyoh wawu dados enjut nika. Nggih. Nari ngajeng wenten sane makte tetabuhan, makte dumpa. Kita sambil mesurya nggih sing dadi mendep nika. Nah sesayut-sayut sami bakte nika. Nah saniten ngambil pekaryan pinggir jebos niki nggih ring mungkur niki. Nah tiang lunas yang ngangges kegamelan saya ngobrol belajar gue. Nah tadi liunan liunuh teman ini ulian ngobrolkin niki. Ini kenapi. Yang sampun majang kelon mangkir, majang kelon, bebaris kelon ke ampunom karimu punduh. Sangat-sangat cucu dumun. Nah, ini simang bagian jadi jepit, tidak caru. Sambil ke surya itu, Nah, ya subul gitu. Memalgi. Lagi, beriki jero ring ukuran ini selingi ngawet lagi. Menang sangat cucuk ini menang dulu. Biasanya makan dupa, biasanya ngajak. Nah, sampun. Diukur ini sedikit dupa, baru cucuk kilo. Iki sampun ya. Sani sing nyembah pekaryan pinggir dumun. Kita deh. Niku sampun. Nyucuk nempelot nyantos marti ageng. Nyantos marti ageng. Budal kala surya
Iki Ratu Bidadari sareng nari sampun puput kerempek jaru penjantan sampun memargi parikrama sane paling kaping siki puniki sampun kawastane puput kaping ajeng ide Ibu Janggo ditiang dahat matur suksmane-mane Adina nuna semeton sane boleh hayah-hayah wawu mendak ide bersih sanemanke janunas iring ide bersih wali budang reng griya nah nanda sampun saya ke wawu sane boleh hayah-hayah mendak nah dibilas niki ide jadi budang jadi wali puput niki banget di janunas niki sekacan parikrama ngiring rumbo dumun sampunang menang nah sane sampun kita dulu sampun genaring kalter bakte beriki kumpul nah kena mantan iki lumut ini saya sampun kena lumut kangen nggih ya sore Jero Banten niki kada sampun. Sampun nah ya wetan kena sampah ibu sane wetan ring dapur wetan kena sampah waktu mriki Pak Mandi itu berarti surut. Oke, para ibu diadu nasi. Oke, Banten pemerang niki ada sampun lagi. Nah benar hari kedua. Nah sampun begitu meja apa yang lumut. Nah ya campur punika sami kami meja niku tolong yang lunas niku mandu ke gampilan tadi niku. Iya, pekerjaan panjang penawar dulu musuh kemudian. Jadi paman tidak ada resep apa yang bersih pasti. Hari yang menentukan.
Kalau itu asa anak lo kesalahan ini kesalahan Tangan kiri harusnya apa tangan kanan?